Lecture tang kun naubing tum psycho relay the talk with Sorintan how are we the therapy sotili welcome salu shit le tum donga ring par le the shit sange aje itum na itum wang kana lak hai kana mai tui ji kala itum tang ge ji da face ada clay issue aka kala itum wang kana mai tui da le da clay ya marama ko wang aku wi chan pei sang rum kwai sare itum na tai je itum wi mai ji electricity power hi ari on itum ni tang ge ji da wi darkar akhang sada itumna pongchung khale chon mi dalaye electricity maklei malaya ka itum od mak chung khala shei khut pa mai electricity khale na itum od mak chung khala khui pa mai itum wi apomle machala ga na ukro town le arihon reg sang atam hile electricity hi 24 into 7 miran ne itum electricity hi wi manga aina od mak chung ka khui gi shne kamara khale itum apom hile system na masaga pai wi ba kala itum wi infrastructure makham thawi ba kala itumuli government wi shongai na infrastructure li department li makapai mong chung chung khale de itum ha poknol chung khale ba mai itum nala marakali information hi mathada makhale wi wang aina itum frustrate sa pa la ga midi blame sa phak sila leide le kala itum arihon rek sang thought attitude wa itum wi basic nidak sa da thang gi da sam phang hi electricity hi basic necessity aksa da leida kleine aje hi humor am ni itum chan pai sang room se itum humor am ni chan pai ka sawi manga aina ka shok ka zang hi matha mai da theida itum ka thaga matha mai da power hi sampang pai rakla ka ji itum aje thei khui sampang ara chan pai hi matha mai da salaga min mai da itum ne hang mi shap khwai da aje special salaka guest khani rang ru mai da le ina ni le introduce sami laga welcome sa khui da itum chan pai hi maron da chat ba khwai sa se remake da ina kuira sorting ka shung manager MSPDCL Ukru subdivision le welcome sa ku ngai de le ning shik jang ga dai re kuira sorting ka shung na wi atam ka sak chung ga le sala la episode li razan khami wang ka khnya sa da kuira so shang jagoi a hi arari junior technical assistant sa da le de le na ni lik chung ka ring ka pha ning shi phong shok de le na tum pau ga shali Ukru le hi department le mi la tiawa wi da na tum le anytime everywhere darkar sa da khin ka adam khshok laga show hi razan mi bang chung ka ni shi ring pai ara itum chan pai rom rom da chata pai sa se ina how go pogli hang khai da itum tang khu naw bing hi impatient sala ke like ka shega commitly itum hi ada frustrate sala ka tha khai ge chi hi shong chu shong liang itum mai darkar ka sa ti shu da mai with problems hi na itum lik chung ka shei go daw ki da frustrate la sa plom ra ka reality li ka tha da le department hi ka tha da le state na kya ka tha mai da tha da yang sang da le itum mi khawat khi le itum klata na ma tha da mi yang ka sang wai itum par hi mi chon ka jila ka ji hi itum hila the ka hila dar gar sa wi jena aja na ni ma nga ai na hi itum thala ka na the ku ngai da le reality ka tha da le lak da le kla ji hi jena remake up da ku so think na na ari ukhu we condition hi electricity department hi ka tha da le kla ji ba ji reality ji or jagan hi thai ji ji na na ka share sami lo da ka itu mi chi na basis sa da moron mon da ba khwai sa se Mr. Sorintan Hore talk soli ho kami wang ning snai re talk so hima chatarang naka ngani ka chang light mit klau da electricity department ni ka chang bin thi sar lo da khwaw ji in nei okay ari wo phata phogai re phata ra sa no re no da alright ari isi ukhurli electricity electricity ka thada le likla japa hi in I we thai ko ka tiaw ka hangai yeah isi we hi manipurli company khni le kho electricity we MSPCL kala MSPDCL diang MSPCL japa na Manipur State Power Company Limited kisne kala khunugli MSPDCL jpai na Manipur State Power Distribution Company Limited distribution ka chang da ba yeah company ji we ari isina sadak le pa hina distribution company ji ne okay la yari li phap ta mai khawai da mai hi itum hi ara imfa wen na yengam pokpil ka chang ne 132 kV line na kala yengam popi wen na litan hi ka chang ne chila 132 kV line
kala litan wen na hundung cement factory hi straight chi 132 kV line na ka kan kala 132 kV line hi MSPCL na ka sing ni isi department na ba sing na ko kala yengam sorry kala hundung cement factory wen na ukhur hi pahina 33 kV line kV jaga kilovolt jaga yo kV line da mai ko ho ka chadre ukhur wen na toloi chi 33 kV line zangre toloi wen na namre ji 30 kV line ni tare namre wen na jesami 30 kV line tare kala hundung wen na nungbi wang ta hang 30 kV line na khali okay 33 kV line kala 132 kV line ji ka to ma se MSPCL na ka sing nei isi ina ka sing MSPDCL na ma handle ma sam nei chi pa je okay kala mai hi ba imphal wen na 132 na choka la kha ara kundu wen na ukhru hi 33 ji hosang ngai wi thili ara green and power house ji wen na hi ukhru to nga hi 11 kV line na shok ni je kala 11 kV line na hofok la ka no ka cha wi tam transformer li unga chang kala ka cha wi sim li unga chang mai ka to nga ji isi distribution company na ka sing nei okay chen mai hi itum hi mai hi midai kha ka hang thala transmission company ba ukhuli ma lai thu company ka pati ba okay chen imphal ai na mai ko ka pham na ma them da kila isi lira pamau okay ti wi khunjao ari greenland jili power house le ye jili mai mung chang kai thu mai khu sok vai ma lai je okay akshima kchangka da company akhpa chi la ukhuli leiran ka ma leiran do company ka bai leiran ne leiran kama khleni ya okay 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 ta thau ki da yari ba phamata thu da atuma distribution transmission da mathai lila then electricity je to nga isile group ina ra ka ta ne je aru ri ji isile company ta da khani lai kho ji pa hi kala isin na ka ji sing kala ari kila transmission je ka MSPCL na ka ji passing kala je hi yari to nga li ji thai nga yang right okay ko na bai ka sai ya ning shi jang kadai ra itum yaru chunga chi mathai samane mathai sa da lai mre kala ari hi mangai na thai da klei hin itum chung khale enlighten sa mi da ara itum phap ta mi da jiwa ti shu da handle sa ra ji shit sang e ari ko so thing in na ling han chan tha lagaw ge ari situation condition hi wa alum ile itum district ile issues face sa da klei chung khale da lai re government wi shongai na department wi shongai na kala district ile ari ka hang da da chang ka da MSPCL hila leiran hi malai la lei da lei ari ka ham cha sure da hi ma klei hi na issue si ka da lei mu mai li department wili staff shortage lei li ga malai li ka tonga pei ka pei li kala infrastructure hi kya khama tha da lei itum ukru we demand we ati sure da leiran ping ji lei ser da lei la issues ping ji ka tha mai da khi wat da lei kla ji la ka share sang sa ngai hipa hi in a detail and explain sam mi kai minute ka thum na khyaw ke hipa important sa na wo yang yeah see we in the 33 line ka hang tha la 33 line actually repeat sam mi kai hundum to ukhur to toloi to namre to jesami ari to mi problem mi khikla jaka jesami li pat da ka shoi hi you show yara hundung ta sung jilla okay itu my problem ta ka ukhru tom ka to ngai mi tawra aru nam re ni ktia na ko shoy kan la ukhru to ngai mi tawra aru ni tu me samuti problem ba hiyan kala of course transmission the mi malai chure kala 33 kV line shoy hede chik la transmission kala or MSPCL company we mi hi ukhru li malai tu da info wen ka kan right no hi okay tu na ta re laka atum na vashem kwi mi re shem kwi kai wi li por ho tu mai ho sang re chi wi li isi MSPDCL isi department na sim kwi naw sin no kana isi department hi li laka tiaw ga aka kan mention sala ga ke under staff je ka ta da kupla kai re in a staff string hi ha si ba na tu mun ro vai si ta la hang sai ya hang mi lo officer
section officer thra da mati le khram di akha khle ko khuren da kam jong wi sada combine sada Okay. ten lineman here section post 102 ko chili mi khni khle ko Okay. linesman alignment yang 34 le khram hi hile ari 0 le de khle ko Oh. kala headlineman lineman when headlineman ka nei headlineman va khre kharnor pinji le sada lineman and headlineman ka man da ari thra da truk le ipa hi overflow ne Oh. jeka lineman 102 le khram ni lineman khni le ka ili ki salo jik le Yeah. kala isi contract and line saf khni ki thumjang adum ari JT da ka khni chang kala thum meter reader kam bill distributor ka chang da ari ukhuli shi staff thra da phache ka khle ne ka problem pa hi hin the cover sa hi ara Wesley Tan ru chang chung ki ko Okay. Arena na hangdak le. North District tong go wang de le yang not for this town alone. Tong go wang. district ka tong wang ne Okay. kala North Darkly je samita chung ki ko isin da shem gi he hi west wak lak wak chung ju ka phali chang chung ki ne kya sing wak je ka nung sang kong chung ki ji ne ta kala chi we atung le ukto ton hire ki maintain san da le la Right. I imfali otha sai imfali ukto ton hire ka hi subdivision khni sok me chen atung wang problem le je kai don na problem le phang hela may of course in a killer money ne me lag me I we khang chan tra ka sang isi MSP ko staff ma chan tra ka sang masa ka the chang la ke ma ba shong the chang la ke ka sacrifice sa mi la ko ka isin na sa la ka masa ka pe masa ka ji ka chu ngale ka ne staff problem hin ne ya Okay. ni ja hale ko le kan tham sa sei All right. Ning shik jang ka da re itum arui ping je. Akala mo thai sam thalai hang us ke yu shong ai ne yang. Je na ja ka staff shortage ja ka le la ga na tum na Ukrul district as a whole le yang sang mi dak le ji is a huge task. Ka ta sala lan tum na maintain sam mi dak le ji appreciate sa ye ring pai ye merk li hit hat le sa le da update la sam phang le tum ning klo la sam phang ai. All right. Queer so think in na li ungra sa lu ke next topic le aru ina queer so shang li khang hana ka sau ke aru queer so think na mention ka sai re chia ukrul hile itumui staff shortage chung khalai dai issues ka chung khalai dai mong ka paima wak pe chung khalai dai chene hiwa along hile na thumna ya really odram khang tse hile ochimang majila ituma tala ga na difficulties issues laida claiming hile na thumna maintain ka sai hile hiwa experience ring ka paring shi ka chot ka chang hi ka thada lai to odram khang tse hi ya I mean issue face da lewa along li ji tiêu mấy cái thế ngay nó thùng ở xa được lý cái thà đó sao mà mày lý khi xa là cái ít thùng lý cái sao phải được là mày hiểm thà đó bị phải sát lý đó chỉ khá hàng mi lo mai sorin than ni ade ti tha adam khami wang ning sila ga re shi department ni ada masa thai sa la in a department we experience department ni mra jang rang la ka ila ada department wi ko chot ki kham thai sam ne athum ma talop sa la ga ada rin phalain pom da le re ada as athum sa ngai dam juk sai ka department ni ra jang lo ta sa ji masa ngai ot lo mo cái chỗ cái trang thay đổi cái pha là mày sắm thằng ngày staff family thôi cái đây tụi mình atom thì là office arm mà khẳng định là atom là hiện là ốt thì là sir là nghe bung cho chú cô đi cho số sang mà sao bay tụi mình tao nghĩ đi lại mình bay mình cho đâu sẽ cái tụi mình rồi bằng sẽ bay con này sẽ khang lâu sẽ đây tụi mình là nghe là chỉ thà được musun là chỉ thà ada wat kita ba maman to ada wat kesa hili ada LT kita bunga di ki we jo ka itu mi ka tha da ni la issue growth ka ta hang growth ka ta jo se itu mi light warehouse we na light shutdown sai le sti ba ya pit le so no mo cái gì tông mang ao cái chính xiao lightning le ja cái itu mi dangerous na sti ba ya chili tum ada kiting roli tang mangai li ada ST line negatively pangain direct
shutdown sai sa lam ka sing bai Hmm. to ka chui block ka tha chui chu hi la da pak lam ra man ni to da mra clear ai ka da chui itu memory mra li singau quality ji kilim sa tu da hun gli ma nau da ji ka tha wi ko chot la da cham phang ka da issue wi sir na la itu asar jing roi ka ya rai ka da ya rui wi da o cha se sa lo ji man da itu ma ga sing hi danger sa la ga wi se ja ga to issue ma le tu la ka tha na da an la issue manager na la Hmm. a wi pa ke da na la da pu shop la ga la itu mi la da lo mi block ka tha itu ma sha na lo ji itu ma ka chang a wi to lok ji drop tang khai na lo gi no Okay. Hmm. Giao da itu mi stop cái tiêu thì nó mới sa thì tụi mình đã chốt lá cái nè, và cha cha đấy cái đó itu là ya rồi vàng cái pasar đó ra hay nè, đó là ya rồi với corporation kami với chỉ riêng cái page nè, nên đừng có cái sai là tăng cái mới lên sang này, Yeah. đó ya rồi corporation thà này thì tụi mình đã định phát lại nè, và sai Hmm. cái chốt lấy bơm bơm thì cái gì là đã lấy bơm này, Okay. Okay. Ning shi quy ra so chang de goi itum na paning khawai na tumwe reality hi ta hang ngai na leilak de le example sa da aruna na ka hang chili dangerous sala ga ya od la ke hi aka sa ta ya ka mirin la shiman ka ya oda khang sai ka salam tum na chang ma lak lai sa da sa mi dak le ji ring phai ning shi na ari experience sa dak le hi li ada ring shi mai thui gi ji or chot mai thui gi ji hi ke chi ka tha incident or experience aka khani malai saro do or ring phang mai thui gi ji ada hi tha tam li ring phai ke chi ka tha le ka la chi la ka thengai hi tha tam li chot la ka ring shila ge ji general masala just incident a khani experience a khani le sa ka hang no jo đó chính xác là hay chốt lại sao cái gì cái example cái thằng mi trong chúng ta the number feeder hi lại mung thu rồi cái thằng mi đó direct number substation gì vào cái xem mình là number từ rút dài vì khởi nguồn là check sao ra rút dài từ classroom or classroom từ vào phòng từ xóm khởi thì vì distance cái bài mình là gì đấy thì cái lý đấy thằng mi chú ý cái số gì detect sao vậy đó các bác maker hoặc là cái này chế này yang là cái detect mà sao đó tụi cái thằng mi trong chúng ta the classroom từ xóm thì maker này detect mà sao đó cái thằng mi khởi thì post to post à phải là check sao cái gì ta cái là thì ở đây thằng chính ham kéo cái sao chính khi kéo cái murder of làm thế này công ra cái sát mà thế là đây thằng mi chỉ post to post thằng lý thằng mi post ra yak hay là vậy okay cái là mới rằng này chỉ khởi nguồn đi đâu đó chỉ vì khởi chỉ là tốt là cái nào đó thì lấy sao cũng cái chỉ vì tình cái gì cái chỗ cái chắc cái tình gì đó yang đông gì mà này là cái trật tự này chỉ là chân chân ra được tụi sống đi vàng sam bạc từng gì đó cái anh sai phá la cái này hàng mẹ là cái phá la cái này về cầm sai cái chỗ cái đông gì mà chụp cái gì okay okay cái chỗ chi han chai cái phai na word sang sa câu lite alright mà anh sai yeah đó là rồi phá la cái này về cầm sai cái gì chứ chỉ là cái chỗ cái đông mà cái bể tụi mình okay okay ning shik jang kat dai quy ra so sham de goi no we experiencing na la ga ya rui wang dang chang chak lak la sa she pa sak bi chang chung ka ring phai ning shi na quy ra so thing li ungai de le arui issues face sa dak le itum tiao ma mai sha ma man thai ma ma nai re staff shortage ku chung ka le dak le kala matai la ga ne itum hi ara hili town hili le dak le or even tangku na ukru district li or kamjong li journal le dak le itum ping na jingyat mam tha thua ga gajing ro ai ka like re mit dak le khiwang kla ji ku chung ka na question sai kala light gajing ro hogai ka da light mi dau ni ka da ning ka khrik la le bom jin mi char nau ki da chen mara khali gajing ro la ga light mit ka khangak lang wa jin wo ka tha hek la ji ya da ya light mi char la kha hi itum le infrastructure hi ktiau kha chakshida le dak le thau hi wai na ka kya ka chom laga le dak le la ka thar ga thala darkar sa chi la aru itum issues of course atham we otpam
staff shortage later like feel ka sa chila issues with solution akalang sa later the kui ka no we take quickly itum general salaga na or even specific sa may dala issues face ada like being we solutions being hi kima meng sa sarado itum we 24 into 7 matha may da power supply hi some pong pai kai ka lai itum staff shortage later like mi tian out later like ya ka burden atumli responsibilities mi da like la matha may dang year ta laga itum matha may car da oti odmuru thi sa pai may kawai issues wi solutions bi ni kima may sa sara dog ji na wi ba kai na tyo may ka theng ai lai ato sorin than jemang han karang ka so sang ni ka ag hang ho ke so sang is staff recruitment ngai ka sananali post ram kang saklim ra yo na ring pha naw gis ne is recruitment for minister re so so da hang re ma so le so ko pa yo okay ari to question hili in the yari ka tong le thing sangai thairan ne ki tum phai lam le lim it me por matai la ke ni issue ke le hau khle dekha ka chang khat wa je sami le ka soi tharan je sami le ka soi tharan je sami je we por hos le ka soi ji li tang ho gin ne khat je sami le ka soi tharan nam re le ka soi ji le ma kham ku ru ji la kham ku ka bai le ye kam kham ku ru ji la nam re le ma kham ku sa la la do lo le kham ku pai chin le ma kham ku ru tu je do lo le ma kham sa la ukru le kham ku pai chin le ma kham ru tu je straight ara kundung cement factory ta shong no so he could do problem glitch ka toloi ain a number with substation here he akabing a chan ko yo ya akabing a chan hin namaram ka hak akang sa thui khai ko kana ka khani amaram sada ithumi apam hiliva electric working hong khri ko sokte Imphal thali ba thingong akalam le lag sanda chen electric wire pa hiva thingrong akna ida da yapse ka ava mai masang ni pam ne mai han thyo we okay chen na ithum ya pam de bang hong khre hin la maram akba sa thui khai ne jaka taka hi ithum hi kata da sa kha matha mai hor kla ji pa che maning la sa oda thon than na thengai dik le he yes hipa hi thum tang ko no ko to na thei sei isi staff tio la ka thi khreng o thala gar ko ukhur district to ngai 24/7 ma mi ra sala na khurton ba in the manager ak sada 24/7 mi sabre ka in the hang atsing le hang ki ji condition ak khani hi itum sang sar le ka hi ngaran khu shapa ka number 1 itumi powerhouse here itumi powerhouse hi khunjaw mangli khale pa hi ma shap thure chena ara cement factory jili powerhouse ka chama khale ye jili transformer 2 into 5 MVA khni sa ja ka sangi jme 2 into 5 MVA ji sang khoi ka issue khoi 24/7 mai sam phangai ro okay ji ma ji ta ji ba itum arichwi ji in like chi hangura yeah ka changkat ba chi transformer hi 2 into 5 MVA sam ka pa space la ye okay the transformer ka chi akap ni pa na si chi ba to 24/7 sam hangor ko option number 1 option number 2 nung bi ena number we 33 kV line ji pa ji shami house chi ba term ba ka re shami house ji ba chi la ukhuli 24 ukhurton by 24/7 samang shabra kaga option le ki pa hin ka sak ma thi le pa ye ka si phung le 33/11 powerhouse akale house ji ba chi la ukhuli 24/7 samang shabra okay in the songfu ka thum je hang ni ka la hili condition ka chang phung gi pan na ba toloi en number hi ba asui ba upgrade sa phung ro ko ba upgrade sa phung ro ko maning ka chi cheng bare okay all right in the here yeah practical sala khai kala sabai phum gi ji ping mangai da khwi ka thai nga khana ba
arui ping hi nana hangda klei ping solutions ping ji khiwi wangai na implement masa thu ji do masa khar do hi government na thei thei lega mak sa ka I thumuli khi difficulties leo ki da hi ping hi nana hang kai point ku thum ping ji implement sa gar ji do in a hang high point ping option ko option number 1 chi la me ai okay number 2 chi la me ai number 3 chi la me ai ka option number 1 chi na pai me chire yeah kala option number 1 hi itung me khya se knya itung me isi ukhruwi SCW MLA saram wale is masam phangai kala saram wale MSPCL pa company le chang sake isi le changai la kai thum ba yang yeah kala solution ji solution hin the solution ko the isin na khung mi sir na imphal li kwita la kai kala ana imphal li process ka ji paper ji thum le for chami okay la ka chimma ba shung ru tu chipa ji ikum zang sar la ga chrome quick by apong male sara chi le sa chi la here chika isi ukhur le 24/7 por sam phang pai le ye kala hi government na sara chika masa khre male la okay 2 into 25 MB khni in society hi sakla kai on maning ne kala practical sala kai on yeah okay yeah great information aru je thai nga khana ba hi thaga aru honcham raga thai ka khare wena thai laga ithumna ignore sa kha or masa khro bang or government maning sang mi tha ji do chika aru hon rak shok ki issue or I mean solution aru hon rak thai solution sa ji do khare wan le plum la hi hipahi ikre litra kama them na if ukhurli manager ong laka ajukum na hinna zum khni pai laga gu chom mak janne okay hili in ukhurtan alung itra ka try sa kai ne ka lasting solution ma lejine then lastly he MSPCL manager le manager when na khang chon ku ye saram chikli khamwen na MSPDCL issue we executive engineer sir akui longpin awsim le awen khang chon ku ye isi kato ngoin khang chon khoi la sir hi solution ye thok prong rei maning ka itum ba so ka fei ba ala chil la here la kai tum healing nang pa mai re mai dum itum phatang wing ro kai re chen solution pa chi pa chi khu ngai fa sei la ka ma wa pe chi itum nang la nang sei da in the kan tha la if ong da ma sang ngai ka la chi thai khliao da hi yaw ri kato ngali in chi thai ngai da ka chi ko yo okay all right ning shi gi jang de arui bing itum na yeah 24/7 itum power supply darkar sai itum ning jang e arui ka sapai la kai na le ga itum na ma sa khira le da le itum tong ga we collective failure tha da la thai da le ka hi waring pham na hopefully hi bai itum na sa khyo lo pai sa khu shap lo pai da ka la issue kya shi knia MLA kuira ra moi ba na hi da effort mi da le chi thai le ga usung la gro no chi my expectation ani shi jang ga de ina yar sho so shang jagoi le han ai li shit da le ye arwe ina aka itum pau sha ga ji hi marakali natumna odram khangatsali natum sheba sa gazali itum yarui bingina public bingina mathai khwa wilongli or frustrate sa khai walongli maring phawe alongli electricity department li maring pha phong shop or mistreat ka sa ka thawi itum paulak shai itum we meeting li natumna odram ba khangatsali deal ga sa hi kya kha ring paring shidon to experience ka thado itum tang ko na bi work le mulu sa shna impression na sana is kai ka phap ta line le sal pai kan tum na jisa da chadak le staff shortage kale or na tumuli difficulties kale si ma thai wa thu da itum na work ministry cha khalang ba lo pai o kai kan thalai she ba sala le sal pai khang chon la le kap ta le ra he will experience ka thai ngai ya ru ye na tum otsa khang bi ma itum la da mawag shung la trak le ba mai itum na chara anjila masami krar mukupsang mi krar ada itum ni lang ak pa ba mai ja itum na da chami ser ga le maning tu da ngang le da mulung khwat la ra shung ra ka mi ga chu na phap tai da itum noi ka sa hi li yang ga yang mi ga chu na ba phap tai ka da ya ru yi jang da phap ma ga da ji ba da ka kni wa chang sa pu ngai ga jang ba mai da itum ni da mai mrakli to la in wa cha ga da li da ki la phap ma da tu da tu la ki la ma phap ma da la ka ra hang sang wi cha ti da ji la mai wa yi ka ko tong na ni ni da ka kni ma thai ba da ka itum na ai ki tha ji nei
maram ji ki wi bangai na hi thai da explain sa mi ga atum na da phap ta la o chi tha la mo I thum ma ga thai wi bangai na chi tha da phning sa te Okay. da chi tha ji la ku da ra shop pa mai Hmm. mai da I thum post phai te gai da atung li wire na thang la ga chi ga sin ga hey ta tung lu kho ki da de yang phap ma da la ta tung e ki ma chi tha lo ka tha ji le chi tha wi cha da ai chi phap ma ga da bangai na ra ku shop ni na mo ma ina I light ji ku bangai na mit le ko ung ji le ki bangai na tum ki sa ku da to lo ple mai na cha ku ki la ta mai ka ji a ka ni ma na da I tum na mai ma sam nei ai da chu ma ki thai wi bang da I tum I ma sai nang le department nim ra chang nang I la phning khau la da ai da chu phap ma ga da ju bang da ki le cha ji tum na nên is sar na hang son ne mrakli mai tum na la da niya ka khani lang ma ngai ne da dai tum la mrakli chot la ngai no cha la aster I tum chot la ngai no cha la ta da ka hang ni da bai dai I tum na isi manager cha le u hang da cha na lam ta lai na ai to tum ya ru sha pa tha da ji chi tiu tha te no ji a tum nim lung wat lo tha la ngai ni tha lo da salong nei tum ni le la ngai nam tha la ngai na da hang dai mi tam dai mi la de wi da malung ka ping ji wi ring ka pha je na da me ya wi le sa la ya wi na ring pha sa la sa sa le da ti tum sa wi na la sa long wi na tam wi Okay. ya wi li tum sa ka pi sa de le Okay. Ring phai cho ni shi department hi mi lama chung tu da machine no la kai na le da le tha da thai li thum thalai na khai na ka hang shok hang jang je sang ro ka phap ta line le da department na tha da thai chung kan ning sharing phai ina ko so thing le han ngai lu shi ta le I thum a pa mi le CSOs ping hi powerful sala ke kala thum roles and functions sila ka chung ka le CSOs ping na department hi le ka tha da thang mai da yang sang pai ni kla ga ji tyo mai ka thengai in shui shong ai ni tha si chi ba cha bai thum ta pai ko ji apong li la tyo mai ka hang sak ngai CSOs mang ni le thum elected representatives ping a thum mai roles and responsibilities la ka tha da le sa ni kala ya ruina kala ya ruina la ka tha da ka tom mi da I thum mai issues le da le ping hi so sa bai ro dog ji hi tyo mai ka share sa mi sak ngai iwi opinion na ka hangge hingwi sarla ya mungwi samro muko itumi mi yur tangkul hi leaders kam ta ka chung ka thai ko iwa himangwi samro umne kana leader si in the kali thai khu kala jeka tangwi chairman secretary khwi aunga committee va chen hopok laka elected kala elected basung laka even yang unna ye itumi apam hi iwi ka thaina dangda otsapai la khai pam ne ninga hak mi yur ne acha ina isina ukhurna MSPGCL na ukhurli lo leide kle hi kalamai ka tyo no sar la kai tum rim phat again pam de kle hi public with cooperation mangkho kala leaders kam tha tang le ukhurli ka chung khale ko pa hi I remethu da hai kai kala ina acha witam khol with CSOs TNL itumi avasa da clear TNL kala TKS kala TSL TMNL kala apex body track yang hipping hilly in a request ka sanga ye yeah inava por hosi haimi lo ma hang pai mno wa I will pang shap malai mne ka na thumna ari long no ping chin na isiwi Kiasi kengaya other constituency we MP South African matter isi we kingna minister Sir Bashum isi we Ukruwi MLA Honorable Sir Ramwiva Kalashi 43 we Honorable MLA Sir Kaising asi atumli ngasan khui laka Hichangi itum ko kasada aksi salse the arena hangai point akamang made one apama transformer installation sayang that much kala aritolo en namre uchi kiti upgrade sak mi chi ka hak baning ne chi mang chi made chitai ka issue firstly ukhortan pa 24/7 le hawro
chỉ thấy đấy chỉ có chui không là chúng lấy sang mà nào rồi Yes. chân ý serious muốn là tất cả con nào đó lấy cái hiệp hiệp mất thấy cái vào lấy sao phải tụm communication gap lấy cái đấy à chỉ media cái na long nào cái tung lên để sao đang cái câu đấy lấy câu Okay. Ning shi ya aruna na kang tha da itum collective effort milaga chang hiwa so ki bai la kha issue akam sa kila issue akam sa da le and then hopefully ari he will mangai na itum tyo me ka thai kuin ro ga da itum effort ming ro ka so ki la ro no gi itum tong ning gi jang ne kui ro so thing ko shumai na kui ro so shang jagwai ishi gu thuma cha chan phaisa da electricity department issues itum tong kana thai ngru mai re kala electricity hi ari ba thang gi da we basic necessity akam sau cái đấy tụi darkar sa shone electricity mà lấy là itum mok chi pai thu ra chu of totally chu vai na itum nani na ra la ka chung kha itum it hang chi thek hai chi ba ning shi ring phai ar itum kup sang ka vai ba mai ngre au se ishi chung kha la thek khu ma nai re ar kup sang pai mai ka vai in a rim kap da ku ra so shang na we experience la thek khu ra kam jin na tum issues la thek khu re conclusionly no we concluding remarks sada in a request ak sa ngai na ba na thumna field le on the field le experience sa zadak le ji ka tha ka wa rim ha mai ra do khi sa ka wa na wi ba it na thumna issues face sa da le bin jing bing sang mai sa ni kla ya ri bing li ro no leaders bing ro no department li ro no na experience sa da le ji hi tha ka wa it issues bing hi rim ha mai re ji hang sang ga hi na no concluding remarks sa da kha hang mi lo mà hồi na cái nào đó itum na darkar sa dik le materials pa hi mo bat ni la kile sa ga itum hi hat ta de kutak li mathalai na masara sa le materials si mo bat de le ga itum mathang da jinguma li la truck cha ku shapre matha ka sam phang re yani itum ni da materials si mo bat chi ge ja di na khang ho example connector hi kup khai ngau la itum ni salong intense sai laga ta da makala ya ri ban no we ya kan zum ba ma later ta ga office la connector ko bai thau ta gi thu ni sa mi ngai le la ma sa mi ri bai ma le ti ga we ji la sam ga phang la law da material si da ma bat la hai sa issue le si ja da phang mai ki le sa le ak na da attention na ki le sa la recruitment sang hai we research cho cao chi da dei thum rim phala go ri da khui okay ting shi ge jang ka dai re ku ra so shang jagoi recruitment result ji thum tong ga ngai de lai na thum la nga beng sang pai mai khwai ting shi ari khnau sa dai na ku ra so thing le no we concluding remark mi pai mai khwai thum na pau ga sha ga thei lim ukru town itself hilila or ga thei lila thum na ayin na makham ya illegal connection ik chung kha le da shai thum li register salaga prepaid hi mathala in sangpi laga itum tong ma thamai monitor salaga kala itum na power consume sa da gle hila khale mai na ma expect ma sala itum na pay sa ran je pay salaga message itum regular la samai pai the shan khie ka itum na illegally connection hi register ma sala ko khui hi na itum ni chung sa je ji la paula sha da le a jon thang jam department notification le itum da thei hui da illegally connection le da gle bing ji sa chat miora gi ji la shai ka cái gì cái thao shimli ba sami ka atumaring phap thuwe gi chila paula sha da le da ithum tang ko naw bi wule phap ma ta hila kha le pa bam da le fe ithum light wa sam phangai ka ain we are sure da ithum da connection khuiran pe saran je mak sak ji la chung kha le da le jaina no we shongai na ya really no we shongai na appeal la request la or message la ka ji ka suggestions la mi la ga hi we maram ili pe sa la ga no we conclusion sa da concluding remark ki khami mi lo in the point khni na hangau kai firstly recharge mthala ke na sal ka ra da khleya payment mthala ke na sara da khleya consumers ko to ngali iwi khya ka si iwi ning si hang ji pun da li ko kala mathai mada na thum da khui khai ting su wang la in a remark ni kai isi ukhur subdivision hi na mai consume sa ka hai paisa na khochok laka 1,30,00,000 every month ne mai consume sa ka yang okay general revenue target ne ka chili isin ung chang da kleye 35 to 37 lakh average ko
ta cái thùng mấy cái siman được lấy cái gì chỉ cái siman gì ta đó payment mà cái thằng chung mấy of course cái payment mà để sao chỉ lấy sao đấy không bằng sao chung mấy info ba quên na waktu khilo cái là list chỉ hota lo sang newspaper le shop mi de tra cái hàng đấy na ya ka ko shung mi yor na se I thùng mi amin de ta tan ka che newspaper le shop chang la mai khali wi ka shung mi yor na se phaning khyo la se da election ba khang ka pam hai ne phaning khoi la ko no a chu wi hi cái là chỉ bắt cái mình đi rồi no cái là cái khnia le isi cái là cái đi than hi transformer là mấy phong ram da tra ka cha ka ro ko trên là yari bin trên là mình đi làm sung la cái là mấy sarmi horo no cái là chỉ linh yur là kha isi executive engineer sa aku simre aku longpin now simre in cái sao project ko wat ka side le ko ungra da le ye isi tang ko no trans aro khoton ni pom de kle kala vision le de kle transformer ma vat le sa khavai kala words ka shi lak to replace ham ni khavai kala electric post ka shi de kong ni na nai le de kle pa chi pa chi le khushok ni khavai isi khangran na ne sa de le ko yo hi pa hi isi project hi hopefully by next year we are deliver isi execute support ko pa ida shit sang de le hi pa hi mang han san le in ta da hang na da hang sang ni kai ko ning sing ne de okay ning shik jang ka dai re ku re so ting na ku re so shang na ni wi ma ngai ne itum a che itum ya bomly electrification power supply ka tha le ka tha ma mai li issues ki ma mai itum solutions ka tha le ra itum ya ru roles and responsibilities or even leaders being roles and responsibilities ku ka na ni u choi na take wi sam ngai re ning shik jang ka de ni shi department na itum le ka jot ka jang chung ka khang la ga tam ji da electricity mi khwai hok na da kle wang la chung ka ning shi ring phai itum ya ru na kam tai na ka to mi ching ro no kala itum hi collective effort mi laga ata hang khai da 24/7 electrification hi mi khwai itum to nga jang laga hok na lak se kala electricity department le fullest cooperation chi mi se ari hang khai da department we expectation jila kala saran bara itum jila sak fai la na ni ning shi na ni ot manga chang ma chat lag la sa ba ching ro no kala yaru na fullest cooperation chi mi ching ro no da hang ka ning shi ere ji hang lu shi de le kala chu episode li yang ro mi da kla ya yaru psycho really lak chung ka ning shi ring phai ko a che electricity department we na ku resorting ku shong kala ku resort shang jagoi na itum le humble sala gaina atum ku shok za talain experience talain shira sa mer ko khawat lak chung ka issues la face sa da klebing psycho re tum hang ji thei mere yaru ina masak mi sa da klei chila itum highlight sa mere yaru ina thala gaina corporation mi da klei chila highlight sa me ka thana bing na sa mi da klei chila itum highlight sa me thala gaina itum ka thana bing na sa pai da klei matham da sa da klei sa pai gi chila hang mere itum yaru bing itum ko tong jang laga na khilak se itum issue face sa da klei itum creation la tha da lei ko illegal connection we wangana itum transformers re chak da klei water chakshi da klei ji itum roles ang lag da lei ko electricity department le ma phian hai se itum ko tong na legal saline connection hi khuilaga ka ji cha we pay saran ji prepaid connection pay sa si ji ba itum power supply hi regular sa mai la pai ka shoi hi la suita mai la pai da khui chen itum fullest corporation ji mi se kala staff shortage ya ka lei laga atum na cha ma cha lag lei itum corporate sa laga ka pi ka pam ka zing ka shi ka hamo pha khui la chat tak lei ji itum appreciate sa se ning shi thei se itum yes tang la khun la support mi dak like corporation mi dak like chi very much appreciable chi salak se itum ko tong gana atum le ya maring ko pa frustration la le sa re atum nim ka shung le da ka department hi yang ka bang za la kai le ko government na ma tha me de yang sang shap kwa hi itum voice out sa se itum ka thana bing le elected representatives bing le itum me leaders bing CSO leaders bing le itum na appeal sang jon se ka le itum collective effort mi laga every villages le every town le itum electricity hi regular sa mai card mi pai kwai kala 24/7 mi pai kwai itung tonga collective effort mi laga sa se gi ji kana usa da hang sang khangai ne itung tong win ning chang itung tong with darkar ne electricity hi electricity department role ma maning thu ra hi itung tong ba la ko achu we hang shok hang sang sa khai hi la ga ne khui se itung role ka ji chaw wi riau se department mang le expect ma sa se leaders mang le expect ma sa se itung jang laga itung tonga ring pha la ga na issue ki kam le la kapama apong sang saksai gi khana sa da hangli shi talen tum dong lening share next episode le tum sai ko sa phong sia lu shi se on pa mai share se